Amasan hitabang nikopha damna emu sao epau pathin ithangwa wena he ichen now India gamin zalenna amuna somgit channa janhini khun imovin muntena flag hoisting program ho chole program thupita ta ake gongin chole district headquarter zo sia district sunga to phatman san na ho hobdo na ni khun jong ake mangin hedi chun ai mi sunga jong to phatna to ga man sang tam ta aumin he chaw zo se jong ike pa pi win hetabang nam choi sang a hi nau chunga achung che ojang ke pa na ise win he tu ni kho hin tangai to in zalenna kiti hi ipihya ai lo la ai ho christian tia dinga zalenna ta be kiti hi ipi hi de ham pi hi kalung thim sunga kangai to in heche zalenna ta be ipi ham pi hi isei khom den win ka gelin ichina dingin bible chang Luke bung som ni lali chang som la thuma ko na som thum langa sung hi isim diu kanome na he athupi chun Emmaus khozon te ni ailo la Emmaus khozon saiji te ni atin hichini khoma chun ven Jerusalem ko na kilometer som tabang beb gamla Emmaus keti khozonin saiji hola mini achi thonin thilso thudol chu ake ho limpe thone hitia ake ho lim thona athudol asei pe ta thonin jesun anai ludin ama ni chu to a thon tai a hin la ama chu a het do thon lo na din ami thon ake phile jesun azal hona nalam jot puma nake ho thon hi ibithu na sei thon ham ati le ading thonin angui che thone amani ka Cleopas kitipa chun adon budin Jerusalem kholzina tulaiza thilso chan hello nangma bo na hi ong atile aman aza thona ibithu tam ati amanin aza pathin le mipi maiza thu seile thil bola thanai ta Nazareth khoa thim gau Jesu thudol ahin ama chu kathem pu pi putew le vai poloizin thadin apedo un thingpela a khen be tawe ke hon ama chu Israel te Jalen sa dinga ka kinet piu ahin chule thil hicheng su kali nithum athing tai kaloi la wa numei phabet man eilung jin sa we jingpi ta a than lama achiule Jesu long aga hol movin ahungun mu anei jowa vantil nin azawa Jesu hindo thu asei thon thu asei yuwe ke hola a abangma than lama achiule nimho sei bangchun aga to un Jesu chu agamutu pove atil hone aman aza lona mingol themgau ho thu seizo se ta sanding lung ta loi Messiah chun alopina alut masanga gimgen the hicheng chu athu ding mong hiloham ati hichun mosile themgau ho apat in pathin le khabwa ama thudol kisut namun zo se azal hona ahil chen tai azut na thon kho ahung nai thon phadin Jesu chepai ding bangin akigon ama nin thakhara thun khom pi dingin atem thonin nilha ko na hitan nisa jong thum pai ding a hitai ati thon le ama jong thum khom din akicho lut tawe an ko phadun aman changha alan athangwa in a hebal balin amani ape chuin ami thon aki kew do tan a he do thon tai hichun ami thona ko nen amang tai
amani kharin khatza lampi dunga eike holempi thona pathin thu ehil chin thona chu ilung thon sola la jeng loham akiti thlonin hi amani akipat do jeng thlonin jerusalema ahung kile kit thon le som la khat to a umpi chang seu anaki khop khomu atu thlone ama hon jong pakai atho do monga Simon henga akila thu ana seiyui te nin jong lampi dunga thu su le changla a hebal la ama a het do thon thu dol a het sa thlone pathin na thu phathai bu pe han lang hichia hin Emmaus ko zone seiyui te ni experience Jesu akimu pi thu hon emu winahi Emmaus ko hi Bible chani movin miles sagi ailo la kilometer a saying in kilometer somvela gamtha ahi agitin chule lekha budang pichu Maccabees first Maccabees bungthum chang som ngalanga akuna bungli chang som ni leni lamkhu ivet le hichi Maccabees lekha bu hi eho to I choi Bible hin chi lekha bu hi apang pon ahin Catholic te canon dise Catholic te Bible ho khun apangin hichi first Maccabees sa hu ivet na hi le hichi 166 BC kuma Judas Maccabees in Seleucid kiti Greek te vai hom na anando dala gal anagi sado chun hichi Emmaus kumuna hin gal zona na sata ananayun hichi chu the battle of Emmaus agitin amin thangma ma jeng nei Bible a seizui tela Cleopas kitipato amin ki seilo aloi khat ailo la seizui dang khat eche Jesu thina ko na athodo jingka hin ti chu choldo ni kichai nimasa hin ni kho hin eche Emmaus zu na hin anachi hone ti chu Bible chun imu wina hi hitia lampi a lungdong ta a heche Jesu thile athodo thusim heche seiji ho nume ho koma Jesu kila chula phana ga chiwa Jesu agamu lo thusim asai ho chu ke holim pum puma heche Emmaus ko hi azot lai hona hin Jesun amani athon pi in ipithisu hetam tia ado chun Cleopas kitipa chun Jerusalem kholzina tulaya thilso chan hello nangma bo na hi ong tin anadon bonin hijia chun pakai Jesu Krista ki khaili thusim chu anasai honin amanin azal hona ipithuso ham tia ado chun amanin adon but na chu pathin le mi pi mai za thusei le thilbol thanei ta Nazareth kho az thim gau Jesu thudol a hi atil honin chula ama chu ka thim pu pi pu tewla vai poloizin thadin apedo an thingpela a hen be tawe atin chula hichia hin abana verse 21 na chu ivet na le ke hon ama chu Israel te zalen sa dinga ka kinet piu hi ke hon ama chu Israel te zalen sa dinga ka kinet piu hi atil honin hi hichia hin seiji hon ipi kinet pi na Jesu anaju yuham ti chu kichin taini muthayuna hi heji chu Jesu hin Israel te zalen na api a chule heji zalen na chu api tengla ama ho jong dinmun pha khat ki changin te ti kinep na hi Jesu anaju yuhiding dan he ti hi hicha apat hin muthayuna hi ahi le ipga heji seiji te ni chun adang ho chu adal ha khona eche Emmaus ho chu anazot khona hidem ti hi aji hi Bible a ke sei chin pun ahin aji theidinga kalungela thilni omin is probable reasons thilni omin khatna chun amani hi Emmaus khomi te Emmaus wa ko na anahi thona Jesu nu anazui hon chu heche Jesu hin zalen na
ami te hin pin tin chahe kinep na anazui thon le jesu chu amat wa chele a khai li phat wa che I macha kinep na thei talo chele heche kinep na ding ta lo pha na hi a khu wa anekile hon hitamai the hi a hi lo le azi dang kit khat chu ipeham etile azi dang hi thei chu ipeham etile heche jesu khailia zo hin seiji ho zo se jong kichata eno mon heche jesu amat pa wal anung ji ho jong hi abana ahen mat wa hetia chu jesu a khaili bang wa cha hen khaili kha du ham ti kichat na hi jerusalem ko na hi jam do hona Emmaus ko zone jong hi anahi thei thona hi a hoi chi chu a hi ding bible a ki chi pun a hin la hi cha ki chi ta emu theu chu hi chi sei zui te ni hin a sei zui chan pi ho jerusalem ma ho chu adal ha hona hi chi Emmaus lam hi anazot hona hi ai lo la anazot hona hi tai ti hi a ki chi ne hi Emmaus ko alhun chun jesu che pai ding a ke go chun pi ding in atiam hlonin chula in khana khom chun zan an ne ding in pakai jesu chang ha chu phat the abu en a he bala amani api hlon le hichia kon chun jesu a hi akil hon pi hon chu jesu a hi amuchin hlon tai elo a hedo hlon tai ti bible chun i mu win hi hicha bible emu jesu mina amu thol hon chu epa chuin verse 31 na chun chuin amit hon aki keu do tan a hedo hon tai hi chun amit hona konin amang tai ati ni hechi commentary khat ka vet na chun hicha jesu amit hona konin amang tai ati hi jesu mina mu theya a pa chu manga amani sunga he thagawa aluta phara chu asung hona a ta phana amit na amu hona kona chu manga he tai ti in aki hil chi ni nei hichi zo wa chu pi so etia hele jesu amit mu hona kona amana kona chun hansan na ne hontan chule bible chu i vet na hi le hichi zan ma chun hechi akipat do jing honin atin amani akipat do jing honin ati hin piham se ya hile immediacy ti chu gang ta a thil bol hon imu win jerusalem ahum ki le ki hon tai ti chu verse 33 na chu imu win hi hichia hin anadal ha sahon jerusalem chule asai zui chanpi dang ho adal ha hon ho kom akile ki hon tai ti hi imu win hi hichi phat la ya chu jerusalem le Emmaus ko ki ka chu gucha mi chom ho tam chule koima in zana hichi Emmaus to jerusalem ki ka azot ngam ji lo hi agatin azi chu gucha mi chom hon mi achom wa atha jiu hichi ho tabang ho thusu tampi ana ja ju koima chan hichi mun chu alola hichi ki ka chu zana azot ngam lo hi agatin a hin la seizui te ni in jesu atho do a het thona chule jesu lungil sunghana a phat chun kichak na nei thon ta pun he che chun thiding jong ging talowin azan ma chun jerusalem lam anakile kit hon tai ti hi imu win hi hicha pat imu the uchu min a hin khu a pathina mu chena pathin thagawin a pi ting le mi hingin han san na anei ti pa hi emu thayuna hi hedi chun zan chang noi hi jong le ki chatalowin jerusalem lama akile kit honin chule seiji ho koma jesu a hin do a chula amani koma jong akila thusim seiding a chun achi thon ta na hi
leise na hin so a hen kol na he zat chom a omen India zong British khutnoya kum Zaniwal ana omen hitia in India British te khutnoya a chun gen thai ha sana tampi India miten ina tuun a hi le hichi British te khutnoya na ako na chu thakang na theina ding ai lo zalen na theina ding in zalen gal sat ina bolun hedi chun ai ho chila nam thom cha hi wangwen ipui pa teu jong hichi India zalen gal sat dinga chun panla tampi ana omin chule ahin khot chan jong tampi ana ometi I he winei hitia ahin kho phal ngama heche British te khutnoya ko na jalen na mu theina dinga pan anala ho je chun August 15 1947 komin India chu chamhat na gam independent country in phon do in ana ta nei ai le tu lam hini vetna hi le da ta ki chu India hi zalen gam ma agi sei wangin ag sunga cheng ai ho minority ho adeng hin I chan ge ham khana zalen gam a hi jing jong hi questionable ti chu lungthim sunga thudo tampi thei in awmin howa chule chile nama anim ai lo la from ho hi ai ho le chule chi inam hi na pau hi atam zo ho hi na zui sa a ho sa heche ai mo ho hi na identity su mang pe ding I ho ita sanu khel pe ding ti ho hi nasata in India tu la tu a vai po ho in ahin ngai tu khadawa hi in chule ehesu kaijun tu kum Independence Day ke manna azong masanga national anthem anaki sajibo wa ki chai lowa heche Vande Mataram jong sa te ding ti thuso imu hi I chan ge ham khana adya e ho Christian ho le Muslim ho adingin pom thailo khadin ahungum do in I khonung diu hi I chan hung hi de ham ti hi isei thei powin ahin da ta thil khat so ahin hi Jesu Christa phat lai chun jong chun hitabang gol chun pathin thu doma na hin khoman na le chon na chu na sata na omin ala pakai Jesu Christan pathin thudi chule hin na thu pha pathin ko ham chule pathin dei bang hin ko I pe ham ti ai hung sei pe un chule na to a athil bol ho chu leisi mi te ai lo le hi chi chon sit na hin khomang ho chun do zo lovin ai lo le thainom lovin he ti chun anamanun anathatun khosa anakhai li unahi ahin pakai Jesu Christan ahin kho thi chana he chi chon sit na a ki pe lut lowa anatin na pa chun pathin tha thil bol theina ahin kho imu chu I pe ham etile pathinin nithum ni in anakai thowin thinagal anazo ta nei heji thinagala zo pa hi hicha imu amaus khozun seijui te ni jong chu kitchat a hin khomang ana hin honin a hi wangin Jesu Christa thina ko nen athau do in a hing mong tai ti thinagala zo tai di cho amu chet hon pha nen a kitchan han ho zo se beijin hedi chun kitchat na ai lo la thiding kitchat na nei talawin azan mama in Jerusalem analezo the hon ta nei hichi hi John sun pan anamu chein hichi chun John bung ge chang som thum na gup na chu iwet na hele chapan zalen sa lew chun zalen na zalen ta be diu hi anati nei chei ho chun leisi na zalen na muding kinep na ti chu room te khuna ku na heche pakai Jesu chun a hu do diu kinep na anazui layu chun
heche hansan na hi macha ananei pu wine pakai jesu amaruwa a khaili tinguchun a seiji ka hi ti ding jing cha jong kitingam talowin hitichun kichataina na omun hitichun anaki sel chip ta wine hi zala ajong thado ngam talowin hitichun kot kha khumin a naw jing jong koima ke het sa lawin kichataina na ta wine hi a hi wangin a hin kowa jesu christa thina ko ne na thodo in thina gala zo tai ti amu chet pharun akichan ho zo se bein hedichun thiding kichatalowin gospel ki pana thu pa wanoi pum pi a ana sampho mun hedichun abon chawin maltar ana chang tawe ti emu winahi maltar ichandanu i het diu kata sanin Andrew kitipa heche Peter so ki pa chu jesu hu hingpu a hi ana sap phum na je chun khaili in ana omin ex limin heche akaya kiti petria muna heche southern greece chun khaili na no meti thusimi movin chule Bartholomew ailola Nathaniel tia yong na ki he heche pa chun chu anatha danu chu a hin changa he avuna lipuwa hetia chu abung bulunga hechi Armenia gama milim doi ho chun ana khaili u hi ti thusimi movin hechi Bartholomew hi seiji hola apakai jesu athi zowa hechi gospel ke pana thupa saphung na ana ha kal sun pen ailola gam tampi ana phaman pen in ke sayin the Mesopotamia kiti tul Iraq itiu chula Persia to Iran itiu chula Ethiopia Africa itiu Arabia chula India jingjong ahung phaina ke sayine abana chun James Zebedee chapa hechipa jong hi chema Herod Agrippa in 44 AD koma Palestine koma anatha to sim Hewin chule James hailola Jacob Alphaeus chapa chu Jerusalem bishop anahin hidichun 1990 AD kum chun heche Jerusalem temple achunga konin ana son thawin tola chu yong chun thikit thilo laya hi je chun mipi in songin ana sepli uweti imu wina hi abana chun John Zebedee chapa ama hi seiji hola natural death ti chu achama ti chu akum ring se na thi ama teu se hi anahin ai hi wangin ama jing rong ai hin kho a ki thu amin ana thu gim na ho thu simi mu chu thaw ba jong ana kang mun ai wangin ana thipun mi hing tha a tha zo chi a amu lo phat chun heche Patmos tui kola hidichun ana henun ale hichi Patmos tui kol a uppe na hi heche thupon kiti revelation lekhabu hu ana sut hi ti he winai hechin phat chom khat set dawin han pha da un Turkey gama pathin thu asaina ata sakum kum zakhat a hi in ana bejeti thusim he winai abana chun Jude ailola Thaddeus jong ki pa chu heche Bible a emu Jude lekha buji pa hin ama hi 72 AD kumin Edessus khopi tua Turkey itiu gamsunga hu umahin heche hi mipi in hedichun anavoli unehi pathin thu seidinga Persia gamajot laya heche namat tangwa na thaw heti tu simu movin abana chun Matthew pakai ya sunung ji hola a hechi Levi mi pa jong chu AD 60 kumin Ethiopia gam to Africa etiu mana heche
anaki thakne ti thusim Hevin chule Simon Peter heche Jesu nungzi hola mi hang san pen pa iti diu ham ama jang hi Rome khopia 68 AD komin Nero in ana khaili ti movin ama ke khaili dan thusim e head chu kapakai thi banga thi lom ka hepo yati na khaili di ko na chun heche abung bulangin aki khai sain hedi chun ana ahin kho ana bajeti e movin hi aba na chun Philip kitipa jong chu akenga khawa thia akhaiwa akhaili thusimo imovin chule Simon the Zealot kitipa jong hi AD 74 kuma Britain gama khaili in ana ome ti imovin hi chule Thomas Didymus jong kiti hitipa hi India gama sei hi hola ana hungin ama hin pathin thu palthia kiti tua Iran jeho khona hin sain chizo wachun India South India Cochin Coast ta hungin hedi chun South India a heje tui pi pang Cochin chula Chennai kiti hola kon pathin thu ana sain tua Chennai a Saint Thomas Mount itiu heje Saint Thomas thi namola iseu hichimuna khu ting cha a ana sutli wa hi ti imovin hi hechi seiji ho ti ta lo chule vai khonunga pathin thu hung seya hung pang John Mark ti chu Paul le Barabbas to anaki thu a hechi evangelist na anatong tu a gospel mark sunpa ama jing jong hi hechi epaha ana thau tola akaiwa ana kaili uthusim ho Hevin chule Luke gospel Luke le Acts sunpa hechi Dr. Luke jong hi ama lo the ma hin Paul to anaki lawyer hin hechi pa jong hi Olive phunga khaili in ana ome ti Hevin chule Judas Iscariot heldinga anal henda u Matthias kitipa jong chu Jerusalem mona alol anatanwa anathau Hevin chule vai khununga saivia hungpang hero of the New Testament dia jong scholar khan khanin amin bo solcha Paul jing jong chu Rome khopia Nero in anathatne ti hi emovin hi aile hichi seiji ho zo se chubang phat khana Jesu azui nunga zui laiwa a master pau iti deuham Jesu agit mana asai zui kahi cha jong tingam talowa ana ho abong chawa hitia maltara hung chan ngamuhi ipiti hi thei ham itia hi le Jesu in thina gala zowin Jesu ta asan ho adingin thina hi achaina he poi ti pa hi amu che pharvin he je chun ta sa ke sumang ding je hi ki chatna nei talawin he di chun gospel ke pa na thu pha cha hang san ta in ana samphung thiu ne hi hi chu ipiti chang theu ham ti ivet na he le enjo Bible chang isim na wachun seizui te ni Emmaus experience ti chu Emmaus zone seizui te ni chana ko na chun imu theiwin hitia ama ni jong achi lai hon chun kichata ai horanin a hi wangin pathin pakai Jesu Christa to akimu to wa heche pakai Jesu in thinagal azo tai ti amu che thon ta phat chun thiding ki chat na chu nei talawin Jerusalem lam na le zo thehon ta ne hi hichi thi ki chat lo na anei hon pa hi true freedom zalen na ta ba hetin kalunga khangai tu ne hi tu ni khun nang leken I hin kho hi ipiti imu chule ipi iki cha na
ipi in ehen o ham ti pa hi tu ni athudo ikido no me hi zalen na ta be nei ho dingin eche leisi ta sahin kho hi ki cha ding om pui ti pa hi sei do no me hi hechi zalen na ta be chu ipiti nei te ham eti chun ilungil sunga jesu nei ho dingin thi ki cha na pa hi abei ting le hechi zalen na pa hi ke nei the hi mi tampita ipine he no ham ipizia zowi sei jiu ham ai lo le ipizia hin kho hi chon se na pui mangji ham hechi satan so a na pau hi khanna leisi thil ingai cha jiu ani na thiding iki cha jiu leisi thil ngai cha na ho a ei ke hep ting le pakai jesu sei ji ho jong hi tabang chu ana hi tho nei sei zui a hi layun pakai jesu to ta sa om khom layun ipiha ana boinaw koi chu alin pen he de ham ta ala wa kinil na na ho jong imu we nei aban le ahin kho wa le na dang imu chu ipiham eti le heche thiding ki chat na pakai jesu amat uchun anazam mang hilovin sei ji hola khat pa di wang avon heche pon so la pau chu sut han a keu chang in azam mang jong a ti nei hichan ge ya ju kicha a chule heche jerusalem ma jong chu in sunga pikul khupuwa a na jeng jong ni het sa ngam talawa kicha ta ana he gam ta we nei a hi wangin jesun thinagal azo a he du chun hichi chun lungam na an pe we nei hichi chu zalen na ta be koi macha achu wa thiding jengin jong achu wa tha anei ta lo ai lo le thina jengin jong achu wa tha anei ta lo a he du chu zalen na ta be he ka ti no me nei tu ni ni khwa ai ho hin khwa izalen ta thailo kitile ipiham thildi het wanga zalen ta decision ila thailo naw la jang pana idin ngam thailo hi ipiji ham thilni imudo thayu na hi khatna chun leise thil ta sangai chat ho idei na zo ji ana hizin ani na chun thiding ki chat na je hizin hi hijite ni thepna pa hi e ho hin kho ajong tu ni chanen awm jengin hijin e hen o ji uwin thudi ahi na bangin idin pi thei powin chule i sei ding dolo i bol ding dolo jong ahi na bangin i bol do thei ji powin ei hechi ji in tunin hechi zalen na ta be hechi thi ki cha lo na zalen na jesu christa sei ji hon ananei pa he tuni nang leken jong i nei ding in igitim nom we nei hiji hi piti nei thei ding ham jesu nung ji ho hin kho hi ve hote jesu nung azui tholai win hiji zalen na pa he ananei pu we nei ki chat na ti zat na hiji chun ahin kho ana hen o inei ahi wangin jesu christa thi nagal jo heti a het chit wa chule jesu christa ahin pi phat ovin hiji hen o na ko na sun ai ke tham tha theu nei nang laken jam tu ni kho a ipizia chon set na hai il ha jing thei ham itile jesu hi izui tho je hi pathen thu isim thon ilungil sunga ai lo le i het tho in i hin na i hin pi thei lo ja ai azui tho mai hi ja hi pathin nung izui na ai lo jesu christa to i hin khom na hi thep na il ha e pa ha il hu je nge hi ai hin kho a jesu hi isunga a chena chula jesu to i hin khom ti nga hi le hi chi ama to hin khom ho chu nitin hin kho a ama to kalsot jing te nga hi le ama to hin khom hi chun hi chi zalen na ta hi APA son sit na ko na i on thon thei ding hi ti hi sei do nom we na hi ai ho hin kho jong hi chi zalen na ta inei thei diu hi apoi moi ti hi tu ni sei do nom we na hi pathin thu hi het thoding hi lovin zui thoding hi lovin chule
hin pi ding zo hi ki pa hi sei ro nom de ne hitia chu pathin thu hi I hin pi te nga hi le son set nan I chunga tha anei lowa zalen na ta be ineya pathin thu na sei pathin de hin ho chu thi pi ding hi jong le kho salo kho ma I hin do thei ding hi chu a hi Christian hin kho I hin lo ding tu ni kho hin e pam pi hin Christian hiu a hi lo le Jesus Christa ita sanu hi tun sot God mun ki chat na le damun na ko na on thol na ding van gam lut na ding bawa hi Jesus nung zui in a hi kha diu hi ti zaro min hi chu hiding helowin hi chu khel lama chu Jesus hi nitin hin kho wa hin piwa I thi nung le van gama pi ding keu se helowa jong tu leiset hin kho a jong hi I hin na wa I hin pi diu hi pa hi tu ni sei do no mun hitia chu hin kho wa I hin pi teu le he chu zalen na ta be thi ding ki cha na talo leiset thil sumla pai nei lago hi chu ho in khep na ai lo le hi chu ho du am na ja dei na ja I hin kho pathin dei hin kho ko na ki pui mang ta pai talo ding he che pathin dei pa chu I hin na I hin do pi te nga he le he che ta san cha I na pa hi mi te mu thai hin tin chele pathin dei bang hin kho hi leise hin kho ajang I hin do thai ding he ti hi tunia pathin thu a chom chai ki til kho na no mo hin anangai ho zo se pathin in phat thei bu han lang pathin thui het tho de la zui tho ding helowin hin na hin pi ding chele nitin hin kho a he chi thu a he che pathin to chun hin khom he ding in avel velin he che anangai ho zo se he kan te muwin pathin in athu I chan che wa ding in phat thei bu pe han ka ki pa e